Akenya ni maracakaya gikuo kia muthaki wa mithako ya ngerekano Alice Wairimu uria urathaka ta Nicole gibindi-ini gia Tahindi hai. Alice aringikire na arakua hau muthenya wa ira. Riu family yetereire postmortem iko niguo kumenyeke niki kiracungirire gikuo kia mwana wao arohuruka uhoro. Itana kumenyithia ndeto no makiria ni no nguhewe na gitio kinene witikire gukorwo gi-subscribe thini wa channel ino itu na ndukarigana gukorwo gi-turn on notification bell on ngetha ukamukagira mohoro kiro wa mbere hindi ciothe ria twakorwo tugikira video guku thini wa nenda ici ciitu cia ukinyaniria. Akenya ni maracakaya gikuo kia muthaki wa mithako ya ngerekano Alice Wairimu uria urathaka ta Nicole gibindi-ini kia Tahindi hai. Alice aringikire na arakua hau muthenya wa ira. Riu family yetereire postmortem iko niguo kumenyeke niki kiracungirire gikuo giake kia mwana wao arohuruka uhoro. Akenya na mwena wa comment section na makorwo magicakaya na family na kumatumira pole nyingi muno makiria hari ta uyu akorirwo akiugo Grace kawaoye na tulikuwa kwa hii topic jana kwa ndugu Nyoro vile watu wanakufa tu bure na Stansha kawa oh God have mercy, rest in eternal peace and may Jehovah God comfort her entire family. Na Mire Nyabura kawa is there an unknown strange disease that is spreading in Kenya or what? I have heard of so many cases of sudden deaths. Mtu hukuwa mgonjwa analala hamki, mwingine ana collapse tu na ni hivyo very sad. May she rest in peace. Na mudo wetu Esther Thuku akaga oi she guys alikuwa Inooro TV juzi oi is a premature death tumezikata in Jesus mighty name amen wa so hurting a young soul may she rest in eternal peace. Na wajiko wa boya kaga oi mimi nilimuona last Sunday kwa Inooro TV iliyotoa rest well girl. Na Irene Johnson's akawoye is a premature death tumezikata in Jesus mighty name amen. Na mudo wetu she's Ruth akoga Sunday si ni yeye alikuwa iliyotoa woye poleni family rest in peace. Na mamake wa boya kawa gai juzi alikuwa kupika iliyotoa Inooro TV waihuruka uhoro Wairimu. Na Maureen shi akawa we kifo inaweza kuja anytime akikama san alikuwa akipika kwa iliyotoa na saa hii yuko we. Na mudo wetu Sharon Jones akoga na venye smart girls wako na kiherere eti accident. Na Sarome Gige akawa sad such a young soul. Na Karo Jaraba kai ukurathi atiama. Na mugore Julia akawa mwathani tohererie premature death arohuruka uhoro. Na Anthony Washira akawa this is kind of her outbreak. This is the third time this month of heard of such an occurrence. Na mudo wetu Rufse Kanyere akawa gai witu tuigwire thariu Papa is too much for us dear God. Na raise Edward premature death arohuruka uhoro. Na terewa masharaka woye ni ahuruke uhoro. Salimia Chira Gatweri Fred Omondi Dinda Jambiko Ikai such a young soul we loved you all but okoro kwa mwagi wa mohoro no nguhewe na gitio kinene witikire gukorwo subscribe thini wa channel itu nigetha ukamukagira mohoro kiro wa mbere hindi ciothe ria twagikorwo tukikwikirira maria maragikorwo magikunuka guku thini wa nenda ici cia kinyaniria ni kihaki ingi muno makiria kuona mundu gwitwo Nicole wa Ithaka gibindi gia Tahindi hai arakorirwo agitutigana arakorirwo agite moyo wake thutha wa gukorwo akiringika gukorwo kwa mwagi wa mohoro ni na nie njetika mwagi wa mohoro tucemanie muthenya ungi tuikare na thayo hindi ciothe nginya muthenya ungi ni njitagwo mwagi wa mohoro.